Seyit Yüksel genciyat ya bir de insan ki o atılgan bu ya pratik bu bir sebep bu. O ica rozak PKK abed serme le çate temime patoz dikirin. Patoz dikirin ugo disa amnimya asr am camiye derketen mada braka mala umadi gumini hat awre duman الرش duman الرش حول bu amago khadu otobüs sevdan وهم جندية قشة دويسة عربية دنتنا بو موتور وكاميون بو خوابين موتور أو كاميون أمشون يقدو أوتوبوس أو تاني شاش حب إنسان بيش حب شاش حب كشتني وربيان ودورا ما قرتن وسيد يكسر دقرنا مزا ناب أو كمان حج مصطفى بان دكي كورولا ولا وهيك أبوك بلوي يارالي هبن دنك داركي ولا جاري ما يكسر يقبلن كيلو وأول الرسان والرسان أو كذا أبي حسن سليمان بو الويكاد وسليمان نكاد وأنا زين ويسأل كذا كي قدو بتناس حاج مصطفى قدو يسلم تنات نا قدو ما بيت الشيء ما جاب الترسم قال اللي كتبه وخذ زانه ضد دقادة وجيله كد ولا هاوي أخلاقي وي بر حليم بجدي وبابي خورا أنا براي وينا يكسي وكوين أخلاقي حليم وخاطري دي وبابي خو وخاطري خزان بتنانه بر إنسانه كي مرد بو دخاد ميباني ويهرن دخست وبر مزني برابو براي دناجي كشال ويدناري ولا عمري وبيستو 6 سال وشعب وقتها سعيد بو عمري بيستو 6 سال بو وجنديا وقت هذا بيجم دمان الرش بجندي بموتورها بكاميون هذا دودة قادر يا رجوش هاي ناس بعد بري دوما تشبود معنا ولا زلام شنو وبيا كاجل في زلام أجري عابر حياة شو دو شو نك قتل عام شكرن كتيب بالشعير وجنديا دوري كل بانا آخر برا پوشتن هاوینی وقتا بیشتره برای پریزادان و امر خدا اولی ابو باران شما باران اگری و بن نمرد و ملت دوری کرد تو خواهی گش او کرد گند جوت را مسئول و جوت دکر حیوان را مسئول حیوان دکر اور پاتوز ماتوز دکر هم هر ایش دکر تا چی ایش بگو تا جیتا otobüs ama otobüse sevdi ama bu cana ser otobüse bu cana nel ser bu avi bu. Seyit Yüksel'in küçük kardeşiyim, ondan bir ufak kardeşiyim. Benden büyüktü o. Seyit Yüksel 1989'da bizim buraya dava geldi. Seyit Yüksel küçükken davayı kabul etti. 91'de yavaş yavaş bu bölgede PKK olayı başlamadı. O askere gitti. Askere gitti. Neyse ben de o zaman biz zaten küçüktü. O askere gitti. Askerden geldi. O 3 gün evde kaldı. Ben gittim zaten orada 3 sene onu düzgün göremedim. Ben askerdeyken tam tezkere aldığım gün PKK geldi, yol kesme yaptı. Arabayı taradı, arabayı yaktı. O artık bizim köylüler Seyit Yüksel'le beraber bütün köylüler herkes olay yerine gitti. Ben görmedim. O gün ben de tezkere aldım. Zaten eve gelene kadar ben bilmiyordum olay olmuştu o zaman şehirde. Ama ben şehre geldim, onlar biliyordu, kimse bana söylemedi eve gelene kadar. Ama cesurdu, İslam'ı kabul etmişti, çok fedakardı, yani çok cesaretliydi. O dava için çok mücadele yapıyordu. Ahlakı çok güzeldi, yani annemle, babamla, akrabamla çok iyi geçiniyordu.